Om Swastiastu. Angge halele sareng sami, punapi gagernyane dumugi mangke sami ngolehan kahiwan lan kerahajengan. Ring yuki titiang pacang mesako balik sane memuda ilutung teken kekue. Uning lutung punika monyet. Kekue punika kura-kura. Punapi ceritanya terus biar saya video ini. Angge ceritanya nih ilutung teken kekue. Sedak dina anu ilutung mesayuban di beten punya payuni. Lantas teke ikekue nyesel dewe. Aduh, masa hujan kewa pesan jadi ngali amah. Lantas teke ilutung nyam jagin ikekue. Kekue hujan jadi nyesel dewe. Main ada ke ngali amah. Di daun buka ceng-cengi ada pondok ikaki prondong, ditu liu ada biu. Abulan ane iwau icang sube kemu. Miripan jangi biu endo sube tasak. Gitu ilutung ngajakin ikekue ngemaling biu. Lantas ikekue mesau. Beh, lutung. Tuh, doh ceng-cengi. Tukar ceng-cengi linggah. Buina lantang. Yehe gede. Kekena lah kare kamu. Ilutung ngantas pesawat. Cai lengah. Cai dua ngelangi. Ngelangi tukar ceng-cengi. Cangoyo di dua tendun cini. Ikekue laut pesawat. Nah, lamun kita main menek ke tendun canggih. Garisan cerita ilutung lan ikekue ngeliwatin tukar ceng-cengi. Ikekue ngelangi ilutung berdiri di dhuwur tundune ikekue. Tuyul. Nah, garisan cerita negar lantas ilutung lan kekue di pondok ikaki purno. Tingalinge liu pesan ada biu. Lantas ilutung mengecos. Tuh, pondok ikaki purno. Nak, itu ada biu baksan. Ilutung ngengalang nek. Lantas iu man besek biu. Nih biu nih tasak. Bukaan. Tidak buka. Cepret. Jangan pesan dulu nih. Lantas kulitnya ini antung ngebangi ikekue. Ikekue lantas gedok. Lutung, ngentungan kulit biu, jangan biu nih. Lutung mesot. Kekue, jangan biu, berkeding. Ikekue ulah renung gede. Ilutung pedidiana nar biu nih, rani tasak. Gelisan jatuh, ke lantas ane ngelang pondok itu, boya jasios ikaki rondong. Ada lutung maling biu nih. Bani ngemaling, jangan nikel, alat aji tombak. Woi lutung,
lantas di kaki pondong nyemak tumbak. Push, tumbak itu ngeserak, ngenain lambung nei, lutung puk, mati. Lutung menggelobok mati. Lantas abane bang kene ajak di kaki pondong. Angin halal esang sami, punika cerita indik lutung lan i kegul. Kita upah anak kita demen muluk-muluk lan maling. Pasti ke man karena sana nenten becik. Angin halal esang sami, iwau sampun keceritayan itya indik video lutung tekian kegul. Kemudian mapi kena ring droning ceritane punika. Makin sebutan titian video puniki untuk ungkapan kelungkung semarupura kirang langkung titian menas gang dan sinapura. Kumpulan titian untuk aturan para santi. Oh santi santi.